و تکوشینا روش تیویه هی بردوام دکه بلی پیواجوی خاطر جین دوی پیواجوی ده ام تاب دیپلوماسیا قریجا ترکیه دزانن گلک و پیواجوی خاطر جین دوی پیواجوی ده تابی گلک آستن کن درکتن پیشیا ما اما گاوا کلوی پیواجوی ده پیواجوی خاطر جین دنیره وی روی رش دولت ترک گلکی بزلالی دبینه کچاوا خواستن تلویزیون ما آستن بکن تلویزیون ما بگرن وی وره بیرم تماشاوان ما دوی پیواجوی ده گلک تشت خاطر جین درباره تلویزیون ما ده آستن کرنا وشانا ما آویتنا سینیالین ساتلیتی پرده کرنا وشانا ما لولیت گلک تشتین دینه هاتن جین اف پیواجو تابی پیواجو که گلکی به زحمت به تلویزیون زحمتی جی روش تیویه هر حول ده خواه بده جین خواه ویت کوشینا خواه بردوام بکن تابی او ادعاین راستی دور یعنی دولت ترکیه لدانمارکای راستی حقوقی هاتن با آوائه که ادوی پیواجه ده او دوزا که همه تلویزیون ما حاطب وکرن جوه داری بریارا نگرتنا تلویزیون ما درکت یعنی بری تلویزیون ما نهات گرتن تلویزیون ما حاط سوشتر کرن بوی که نما نهاجی هریدا وی اف پیواجویا ساتلیتی بتال کرنا کنتراتین تلویزیون ما یه جبو شانس ساتلیتی ده روژه ودنه اتلسات او شرکت کو وشانین تلویزیون ما دچن سر ساتلیتی وی اداره دکه وی شرکتی اف کنتراتی خو بتال کریه با وای کی وشانا ما de radyoestine asteng dike ev pevajoy heval mevki dosya ki amade kirin leve dosya binene kadve pevajoy de çuhatejin bir serekeyi تلویزیون ما روش تیوی دیگه که آدار 2004 ده بلیسانا کج دانمارکای گرت دست بوشانه کر جروجا کو دست بوشانه کر و پیوه بو هدفا دولتا ترک جبو گرتنا روش تیویه چیش دست ویهات کر وزیر حکومت AKP ده هر هفدیتین دیپلوماتیک ده داخوازا گرتنا روش تیویانین زمان تنه داخوازا گرتنین آنین زمان وکی شانتاجک و قوزکی بکارانین همو درفتن سیاسی و آبوریج بو گرتنا روش تیوی و بکارانین گلک جاران سریل دولتا دانمارکا دا بی ادعای پروپاگاندای تروریزمی دکه سکرتریا مدیای دانمارکای خست کو لیسانسا روش تیوی بطال بکن لیبلی هر جارا ترکیه سریل رایدارین دانمارکا دان وان بلگین رایدارین ترک دان لکولین کرن ده هر لکولین ده درکت ولیکو بلگین دولتا ترک دانه بی بنگه و پوچن جبر ویج داخوازا ترکیه رد کرن سکرتریا مدیا دانمارکای جی گلک جاران ادعاین دولتا ترک لکولین کرن لی او جی گیشتن باوریا روش تیوی لگوری پیوانین مدیا تفدگرم پشتی کو ترکیه نری هولدانین وی ناگیجن آرمان جاخوان امریکا انگلیستان و ولاتین دن خستن دوریم د سال 2009 ده هلبجارتنا سکرتریا گشتیانا توکر سدما بازاری اجبو گرتنا روشتیویه سروک وزیر بره دانمارکا جبو سکرتریا گشتیانا توی نامزدیا خودانی ترکیه اوکی فرصد اجبو گرتنا روشتیویه بکارانی سکرتریا گشتیانا توی آندرس فوک راسموسن و توکر پشتی کو امریکا و ولاتین اندام ناتوی کتن دوره و سوزا وکرنا دوزا گرتنا روش تیویه دان ترکیه و تورا کر اف بازاری اقرجا ترکیه پشتی دمکدن ده بلگین ویکیلیکس ده جی درکتن هولیم پشتی بازارین قرش دوزگری دانمارکا ده سیهویه که طباقا 2010 ده ده دوزا گرتن یا روش تیویه وکر دوزگری دانمارکای تاوی داخوازا گرتنا روش تیویه حسابین شرکت روش تیویه جی بلوقا کربون به وی خواسته بو کو روش تیویه جبو و شان اخوانی کاربه مصرف آن بکن و خواه بخواه وره گرتن پارزرین روش تیویه جی اعتراض کرن و دادگه بلوقرا کر لی دوزا وکری دوام کر و رونشتین نوی ده 15 طباقه ده دست پیکر جی 15 طباقه حتی 14 کانونه 30 رونشتین پیکاتن درونشتران ده به بنگهی یا بلگه این دولتا ترک دابون درکتن هوله پارزرین تلویزیون همه همو بلگه و ایدا پوش درخستن لیبل دوزگری دانمارکی لتواهی رونشتنان وکی دوزگری خودی ارکا تایبت ترک تفگریم جبو گرتنا روش تیویه چیج دستی ویهات کر
درونشتنا داوی ده جی ده هلوستا دش حقوقی ده اصرار کر و دا خوازا گرتنا تلویزیون اما آنی زمان. پارزرین تلویزیون اما دوی رونشتنی ده جی درس حقوقی دان. دوزال دجی تلویزیون اما وکی امتحانه که آزادی چاپمنیه یا اوروپای بناف کرن. جدادگه خواستن کول گوری حقوق تف بگره و به بریاره که سیاسی آزادی چاپمنیه نکه قربان برجواندین سیاسیم. روژا ده 40 ساعت نیورو ده بریاره دادگه هاتش کرن. تفی هولدان دولت ترک و هن هز ناونتوی جی دادگه ها دانمارکای داخواز اگرتنا روش تیوی قبول نکربوم. دادگه جزای پریان لتلویزیون مبری بو و گوتبو نحوجه کو ارگرتن. لدیجی بریاره ریوبریا روش تیویه سریل دادگه بلند دانمارکای دابوم. لگل بریاره دادگه جی پر ساتلایتا نیل ساتیج نشکه و شان روش تیویه به بریاره که یک عالی راوستند. ده انجام و بریاره ده و شان روش تیوی یه سر ساتلایتا نیل ساته دوه لکردستان و روجلات ناوین نهاتن تماشا کرن. دوه جی به بریاره که سوسرت ساتلایتا ناوندی یوتل سته راگهاند کو اوج روژا یک شم دانی واره و شان تلویزیون روش تیوی به تمامی راوستینم. لدیجی بریاره ریوبریا روش تیوی داخویانی اگدا و وکی بن پیکرن آزادی چاپمنی بناف کرد. ریوبریا روش تیوی بریاره یوتل ساته وکی انجام زختن دولت ترک دنرخینه و ده زانین کو جبو بیتال کرنا وی بریاره پارزرین روش تیوی و یکسر دست به پیواجه حقوقی بکن. ریوبریا تلویزیون اما ببیر خست کو دادگه بریاره دوام کرنا و شانین مدابو و تیکلداری تلویزیون اما دادگه بلند جی هی بریاره کنه دایه هولدان شرکت تین واتیا تن حسباندن حقوقی. د داخویانی د تیگوتن بگومان ام دزانن کو اف بریار لسر زختن دولت ترک و هفکاری اب شرکت را هاتیه داین. بله می وی پیواجوی باخن وی پیواجویا خولدان آستن کرنا تلویزیون همه جبو وی آخفتن جی اولی که می روزنامه‌وان استودیو همه دلیر اکری دلیر تو خیلی هات استودیو. دلیر سپاس داوی. دلیر از وی پیواجویش داره پس طبعا افت مپر وی پیواجو هنی جیا آستن کرن خولدان آستن کرنا تلویزیون همه هر هبون و نها جی خو گیهاندن فرانسایی اتل ساته و شرکتی و شان همه راوستند. Yani yek ali o kontratı hatı bu çekin feskirin jber veji ve şaname de asten kirin. Eğer tu ve pevaje bile bir akwa selama veya çumanya veya kem bakı ne kiptara. Yani ha ali ev بريارة ve daviye ya ütilsat. Katiye girten yani murdukare be yani çend dava biş yani şirvak ka ve leg bide yani valla dakhoye kaydi sermaya nev devleti yani sermaya nev netawiyye di ev jibiye perçek jibe em bejin konsepta ku Türkiye de xazel dici gele kol meşine o nisbet ve iki ku em bejin xudiye sereka Fransa'ya de ve ev de holdinge da ya ötelsat yani tecrübe Kurdan diğer Fransa'da tabii tecrübe kanuniye yani em bejin de vakti medya TV'de yani bu hemen tiştu o insan dikare mesela هیچ تنابوک یعنی هرشین دولت فرانسه هیزن فرانسه لسر کوملو اوین کردان جت شکی خویا و یعنی وسال در باس بیودی یعنی دالی که دا انسان دبینه کو سرمایه نف دولتی yani نف نتوایی دبیت پاروک ج پلانا ترکیه دو وقتی که دا او بخود دیجی او خود درد کردن یعنی پرنسیپ خو یعنی انسان اگر بنیره د مال پر ام بیجن اوتل ساعت داد بیجه سیاست ما وقت ما دسالن مثلا هفته دا دست فکری آرمانج او کو ام يعني تلكومونيكاسيون ليبرال بكين يعني بمعنى كدن ام زانياري انفورماسيون بقينا هم اليان دبيجي ام دخازين زان انفورماسيون يعني بقينا وان جهان كو انسان نكاري بريا ام بيجي نورمال يعني بعادي را يعني بيواندين عردي بقيتك ام بقينا وان ليه ده هم بري كده ده وقت كده كو قالك تنی چافکانی کاوی کو دکاره میجن زانیاره و انفورماسیون ورگره دکاره خودت دا ببینه وی چاوی یعنی میجن بریارک یعنی ولاد دمولدس يعني ببي او كو انسان يعني برانبري خو اقدار بكا يعني حتى بنري مثلا ام بيجين ريخستنا نوتشغانين بسنور دبيجي براسيام شوك بون يعني دبي بريالي دا يعني حتى وها ايتلساتي توان باردك جناح باردك بويكي كو براسي نك
تني دستك دا تركيا دتا هم أورجي منكو أم بيجين ملتي خون ملتي خو يعني ظلم الملتي خو ده شد سنبا أب عليك دن أوكو إنسان علي دولة الترك بنره طبعا يساب دولة الترك ده هرم ده يعني إنسان بنروان دولتين كو دردورة دولة الترك دنا يانكو أو شنبر دولة التركية يعني كم زيادة أو دولة المندرة هم روشك آلوزة يعني مثلا إيران ده عليه كده روشة يا هندرينو يا در عندك تبلي هذا إجبر مثلا أوتومو تشتدن العراق روشة يا سياسي أم دبينين بشحالية وروشة يا أو لكارية بشحال ده أم دبينين سوريا بعينتش يعني أم دبينين أفغانستان لكن ها تركيا دخازه في روشدا يعني وكي ام بيجين دولتك سرك البندري وكو خو حساب دك كهزك هرميه ودخازه في تشتي جبو برجوندي خو بكاربنا دزانه ايرو د دنيا دا كريزك ابوري ودراي هي ها دخازه دو اليدا وهندك روشوي ابوريجي ام بيجين حتى حدك روش ابوريه دولته نكيا قال يا دولتي فيش دا شويه دخازه وان تشتان هما جبو قازنجي خو بكاربنا فرصتك باش دزانه عليك نجي أوكو فرنسا دخازه أو برياراكو أم بيجين دخازبو همبري قتل عام أرمنيان دخازه هندك أم بيجين هندك أوان بدأت تركيا إدي شو دقارين لقربان دقارين أو قربان كيا أو قربان كردين خرابا يعني أو جي أو كردن أبي داخاز الناس ما خود كان أبي داخاز كان كوب إرادوان بإرادة خو وحركات بكن دخازن بخو أم بيجين خو ريفا بمن دخازن وكي كو أو هنا شواكو خودي دايا بفي رنگي بيجي ام كردن طبعا ابنا انا قبول كردن اف دي تشارشيفا في كونسبت دا اف كرد خرابن غرق ايدي يعني تشتكي وان نبي دنگي وان نبي رنگي وان نبي ناسلما وان نبي اراده وان نبي دبي وان د کارخانه كي ان فيرما كي دا رت بكن درباز بكن لغوري خو انسان كوت شي بكن هما لغوري فكره خو يعني بيفا كدن دبكو انسان بحث بين دبكو ايدي كل خو شي بكن بمعنى كدن ها اگر تلفي سيستم دركتي غركه تو نميني ها روش ديفيس بيست يعني بله ديتا فيكي اللي همبري فيكي يعني شو دخازن طبعا ده همبري فيكي يعني ام بيجن علي كرد شو سياستك فريفت ده خطات بروش از دخل ببرسن خطات ببرم دليل لي انت اشتري كده تبي بيفاجي ده مروف هناك اللي بنير باخ ده بعصا ويك الدولة تذكر بريوي ما هناك اوروبا وسيستم اوروبا يال سيرفي كي ما هناك اشتباه شوانا مرة بدر كنت باشترو با يعني في تلفزيون چاو وشانه دکه جوکی در لیسانس کرتیه به چاوای وشانه دکه حتی نه وشانه وسه کی جان اساسی بو و دولتین اروپا دیپلماسی وانده چه هاتجین تو نکل به پیواژه بنیرون نرخاندنه که بکی يعني مقصدت ام بقرين نسر دسبيكا وشانه تلفزيون يا مادو ماديا انا بروج تي في ام دس بروج تي في يعني انها من بيجين بشتي قرتنا بروج تي في ليسانس وكي واج داوود باسكر يعني الاليه مثلا وكو ليسانس بيروقراسي لابي ورغتن لدنمارك ورغتن وشانه تبي السر دسبيكا سر هوت بيردو بش رجاء سر اورو بيرد والرجالات النافين سر نلسات اوان بود ها تبي اف جروبا همو لجي كي كوم دبن يان خوديه و يان خوديه ام بيجين سهم و يان چد بين مش غريداي جي كي بله اوي كو خوديه سرمایه هر مزنبه يان كو اوي كو سرمایه وي زيتر بالهمان او دكاره هولدينج كشيكا يان كو كومك يعني وان همو اوان بربا اف بقاسي ام بيجين حتى نها بقاسي من بورا بيستو نه ساتليتن يعني تشتكي هنا لعثمانيا اللي كان بيست خالن دنيا دانانا او طبعا دوي تشارتشيفه دا دبيجني اولو ساعت ام بيجن ل 15 درجه نيف روج افا حتى دقات نزيك حفتي درجه نيف رجالات يعني بمعنى كدن اوروبا رجالات نافين افريقيا ام بيجن امريكا اسيا ودفرك زور يعني دكارين ببيجين كو يك لسرسي وشانا جيانا فانا بتقولك يعني يعني لوان ساتليتان او ساتليتان كود بن سياوي دانا يعني دبن سياوي دا ام بيجين جالك ساتلايت انا عندك جوان ساتلايت او بنك ما بحث كان وكي اوتل ساتو وكو اورو بيردو وكو نيل ساتو وتشتدن اف بفيرنجيا
تبي بشتي كو بريار دنمارك هاتي داين يعني وان او بريار كرا بهانك جخورا ليه الفيردا عجبا يعني ده آلية قانوني ده اف في ساتلايت يعني في هولدينج يعني في سيا كو اف ساتلايت بده كار دكان يعني ما في في اكي هي كو يكسر ساتلايتك وشانا في قطبك يعني تبي آلية قانونية دبي او دبي جتني ما في يعني زي رجما باريزين روشتي في بيجي شيكي واتنا طبعا بيتا بروسكا ام بيجين يا قانوني وجا وقت خبرگري ليه يعني دقرتنا تلفزيون ده رجا وهذا اف مهمه يعني وان قافه كافيتيه دخازن في قافه چه قصدريش بكن يعني جوان را وكو بيجي جوان را باشترش بركو ايدي جبو وقتكي تلفزيون قدبه كرجي غرك يان في بيفاجوي بماشينن يان جيل الترناتيف كي دن بقرن بيغمان كردان بي الترناتيف نين يعني دي علي دام تخازن يعني تشتكي وهاب تماشفان خان الغور تجربه مية بري كرد بي الترناتيف نين ليه يعني يا جرين او كو دوله ترك وهفكاري به نخازن سيمبول كردا چبن يعني انها مثلا مد وقت مد تيدا سيمبولك چبن يعني براستي مد بو يعني وكي امبيجن لوگو يگي بو كردان يعني وقت دغو مد يعني بيرا انسان ديرو كي دهات و بيرا انسان برخدان دهات بيرا انسان يعني فجا عين تشت روج يعني روج بتايبتي تيريج روج دناف يعني امبيجن منتاليتي تا كردان دا يعني دناف بيرا كردان دا روج تاف روج يعني تشكي بيروزا جنب كردا يعني نقدر يعني روش تي في جي بروي كده شو يعني ببو تشافكانيه كو جدرك پر باور فكري نكتن ام بيجن باكوري كردستان اوروبا يعني الهمو فارشي كردستان وحتى يعني ام بيجن راستن كو او كسن كو باوري بالديمقراطيه هبو او كسن كو دخاستن تشافكانيه كراستا يعني ابو يران يا نوشان لتركيا بتايبتي يانجي لهريمه كو بدس بخا يك جوان تشاف يا نوشان لتركيا بتايبتي يانجي لهريمه كو بدس بخا يك جوان تشاف يا نوشان جيدن دا بدس دكفتن يعني وبشتي لكولينا در دكفتكو او زانياري او انفورماسيون كود روشتي بداتن يعني ام بيجين بعالي و پر دجي خدابن و يعني سري زر پر بيانجي هلدا يعني او كم كوجين كدهات نكرن بكارينا تشكي كيميائي ام بيجين جالي دولة ترك ام بيجين كشتنا كسن سيفيل بدسته ام بيجين تشكين روج افايا افهمو كدرانين او يعني ام بيجن كريارن يعني او كسن كو ام بيجن قاتل ونديار يعني برتشت اني نسر ماسه جبوكو بو انسان يعني بوتنا نكتن تماشا فاني كود بلكو بو كسن تشافدير كسن ديمقراط خاص كسن مافخاز كسن يكساني خاص كسن ازادي خاص يعني او ذكرن لو ما يعني رخراوا ام بيجين نوچگهانه به سنور د بيجي ام شوق بوين جبركو ايدي تو دنگ گلك دغري يعني چماتو يعني بچ سر چ حسابك بچ بيوانك بچ نورمك لغور چ نورمك شغل چ اخلاقك تو دكاري ولو جبركو برجوانديا تا مادي جبركو تو دخازي هندك قزنج كيجوي كي يكسريانجي تو دخازي هندك سودا ومعامله بكي الو غورو تشتكي وابكي دغل دولتك كو روجما فالان دغري يعني باريزاران دقري شالاك سياسي دقري انسان روشن فكر دقري انسان روشن بير دقري ها اتو يعني افكاريا تبفيرا تش جزئيه هي افكاريا هر اليك مثلا بالرجيم دسالات دارن تندري يانكو اوينكو توتاليتارو تشتوها يعني فرق نينه يعني الثانيه رويه بالديمقراطيه بياخريا لي كريارين بين الديمقراطيه لا يعني وش بس من يشتهبن السيرفي بيفاجو لي تليفونك بهم هناك بياخذ بدن فرنسا يروج لفرنسا تماشوان مدينه السانتي بروتستو دكن چالاکی رو بده درخواستن و کمیته و چالاکی شنو güzel yıldız sıra telefonamaya biraz şenol güzel yıldız Rojbaş Rojbaş haberleşen biraz şenol güzel yıldız size şöyle çalakiye beprsem zbalk saat 2'de yani nasıl saat 2'de metro hayst istasyona balartı peşya ötelsat frekasa bizim ya Fransa'yı ve peşya çalaki ki mezun ame darvıkın ve navenda ötelsatı nasıl Paris'e eri Bunu peşe bir avahiye
Zivya avayı da yani embejin evya komplo navnetevi kulte serukatiya med hazarun esbin neha ju pera haya iro ne embejin ne kimi da bir komplo da de berdevam dike yani işte embejin surasi soy kırım hazar had işte Roş TV yani Roş TV embejin tevi cihane evacı ko icada xuyan kire çavkaniya heri mezin ya haçar parça Kurdistan'ı u tevi cihane konkuja ser gele kod kodda nişandan evya embejin ye komdoger vana hazm nekir rast nekir en peşin bir siyasi do kırmızı da dest beserukadi da pekir hayat embejin ser davet kede ki insanı me revşen birime o siyaset medar me atın gertini roji embejin Roş TV'den gertini Roş TV bu aceme kurda çakanya me yani embejin her şey me çave me güe me ya konkuja कल रोबोट की जी बात करने पेशे रोश टीवी दा जिहाने गले की कायना के पास रोश टीवी जी कर यानी हम कौन पेशेंगी आपका रोश टीवी जिहाने जी कर दूसरी दमित हम बिजन सियासत रोजलाता नवीनिया अवरूपा या अमेरिका इधर देशिफत के रोश टीवी अभिया ने की कैसे हम बिजन आजे तक वो आजे कंट्रोलर ये दा nefasın varın berçaz ve demeden bizim komple ki ser Roş TV avkırın zıvırda aslında Danimarka'yı habeki yani adalet aklamış ki o avete acil devletten bizim ser navi ko çava Türkiye'de Türkiye'yi o tacı avete ser Türkiye Danimarka'yı serli bizim cihane Avrupa yani velatı Avrupa دوی تمام ادام بیشتر روش تیوی کرده قتل بکن کرده بیدنگ بکن کرده چاویوان کور بکن ابرا بزنم که یعنی کرد یعنی evya sipen sarate şuraşa Kürdistan'da da peşengiya reber apo ya gerila devi temelde de her tişte komplo van vala da ki en bilu bavarın ki iro jemi komplo van serivan dahil veşinin devi temelde da fazla mergele Paris'e o çalaki jwala bas çalaki ki segura saat yeke de ya saat yeke da istasyona balarte metro haşçı Bangazya mel geleme Avrupa yani peşengi kurd halkı Paris'e dijin gele kurd hem de fazla saat yeki de hem tek vücut tek denk tek çaz u em Roş TV yapanlardan kapat kırın u em Khadil Roş TV yapanların hem Khadil nerxe koy piroz u şehide koy saru kapı derin da fazla mel geleme kurd Avrupa u पेशे फ्रांसा क्या बंगालिया में geleme ev evaleydi. Bale me tabii şarkı vekili bir şopinin saat diyeke diye ve go metro haşt çevederi metro haşt istasyona Balatı vederi avahya ötesi avahya bizim ya otel sat yani ya Fransa frekansı mekvatikin yani akame Türkiye peşaviye Bangladeş'e mergeleme Paris'e yani kolay ne atıyor bakırın Roş TV. Bu alida kede emega tabi gerek var he. Bu temelden bazı ki evvelime gerek Kürt velat Paris tem bu çalaki da denge fabrikaniye ul hembere da Türkiye Fransa ya Avrupa'yı bizim seknadın. Beşer güzel de bir spas ki jmoteli buna veya. Spas var. Atar çaba terkepegvan. Baş. Saçava. Beli tamaşavan nejam ve mecare dax ve mecare girtina televizyona me tabi astenkerna veşana me juyali ve gereken merov bebeje begotina seraskili veşana me veşan televizyona me te astenkerin jaliye şirkete satelaytan ve şirkete peykan ve Beli diler akreyi mevane me men buyra daxvin me basa ve pevaje dikir em neki bazı televizyona xubkin me tamaşavana ki me godari kir bir bas kir neki veşana televizyona me avay veşana televizyona me em şu de despe bekunu bax neki de tabi demek ki Chopin de veşana nadeci geç bevespesin بله يعني لجور أو أزمون وتجربة وبابجن أو تكليامة بقرة أو تشب ريا يعني تلفوني يعني بريا ديتنين
راست جدا يعني انسان دزانه که روش تیوی جبو کردان جبو تماشاوان کردان يعني جبو تكين كردان يعني كت كردان تقاس جرينجيا وهي وهوال بلكي هندك جوي جرينجيا آني زمان يعني اگر انسان بچه مثلا بجين هر جنك كرد هر خورتك كرد هر جوانك كرد هر قيزك زارك كرد و هر کالک کرد یعنی نکتنی بدن نکتنی لأوروپا بلکه لدربی لولاد جی و بزانه که چه قاس ایشاوی ده یعنی ایرو یعنی از نمونک بدم مثلا کسی که دخواست بجدار به برنامه که ده طبعا دجاره کا پیشی ده که تلفزیون او زغط يعني ام بيجن لسر تلفزيوني هبون يعني لكار دي بيرك كوي هوالاوي دبيجي يعني باشور كردستان جبنك بيجن ام بيجن هلا كان باشور كردستان يعني هوالاوي دبيجي خو حاضر ك هر التلفزيوني دبيجي التلفون جمره نكريا دبيجي هراج بركو ايرو احتياج بتاع هي الدنجه ما بقرن والرنجه ما بقرن بسري خو هاتي قلت يا زتبي برا يعني ابن مناجريسان بنيري ابن منك بروات داره يعني معناه هي يعني انسان خود روجتي في داد بينا يعني او تشتي روجتي في بيشكيش دكا يعني افاده كرنا و خاصتكيه او كو همولاتي كي كردستاني يعني دخازه بقى يعني دبيجكم يعني بمعنى كده يعني خونا كردانه او خونا كو كردان بصالان يعني بوان كسان اوين كوجيان بجيهشتي وچون سد بلوانيا خو وبوان كسين كو دبيشروجه دا و بمينن ودوان كساري وكي ماكو ايرو ام جاندكين اب او خون بو كما بصالان بقرانيه ام ايرو لا يعني الدخازم في تشتي بجم يعني اگر ايروجي طاف يعني او طافه او روجي او ويا يعني سيستمويه يعني دباكو بو چند ساعتان يعني بچند ام بيجين اوان نمينه اللي جاركدن وكو تشتكي نو تيريجن خو جارك ديك بلاف دك وجارك دي بي يعني بلكي بخورتر به جبركو بهارتي هافين تلفيشما دبكو افتي ريجن فيروجي قال خورتر بن جوي روجاكو او دخازم بقرن و طاف شو وقتان ببيجين جنايت يقرتن يعني طاف ببيجين جنايت يقرتن وقد طاب وقتها طاب هذا في التلفزيون نمينا يعني قلت يعني بوسب اخذت رقم داويجي بكن بفي او اي كنت قال لك سباس كان جبهتنا تي مجبوره اخذتنا ما سيجل سباس جوارجي جت ما شفاي ما قلت لك داوين هبم دكان في قلت يعني از خازم في بيجم يعني انها دوله ترك يعني بهم آوایا کتیوی که کویدی ام بیشین کردان يعني او تکوشین و او خباتو او کاری کو کرد بکنترل اجبر کو روش نهال رجالات انا في روشك برهستياره يعني دبي انسان بربزانه بونها او دخازن يعني وين روشا كو بكنترول تد مشاندن و برخودانه بكنترول تد مشاندن دخازن بكنترول بكن يعني كنترول بخ بس خو چما دخازن ايدي نشان بدن بجن ها اوا كردان يعني ببراكتيك دا تيرور دكن و هتانها ولا كشنا كردان بدنونه لانها ببجن هشتن بكجن لو ما يعني من باوره يعني او كرد نها تكشنا بكنترول وهي بدارم ديسان بكنترول ماشين جبركو دنیا داوینا به يعني فيري هات قرتن جاي كدي فيري وش تبي تكوشي طب اقول لك سباس كان بتماشافان هجم ما دوسيك اما ذكر لسيرفي بيفاجو بتاعتي جي مگو كاتشما ما برسفان برسوف چما يگريان وما دوسيا خو برسفين چمانيه دا خوزا گرتنا تلویزیون اما دا گرتی احوال موی دوسیه آماده دیکن موی دوسیه بین نکن و تماشاوان خو پشتی آخافتنه که موی آخافتنه که ما هبه جولیت پارلمانتری کی BDP لسوکا تلفن ما برز حسامتین زندرلیولو برز زندرلیولو روش باش بله ما خواست دقیقش بهزن لسر تلویزیون ما BDP بخودی داخویانیان ما داخویانی بهیسن لیوکی پارلمانتری کی کرد کن لوده تلویزیون ما تماشا دکن و گوا کن وی پیواژه دنی رجوع داری کن چه دبینن گلوش بگرتن تلویزیون ما جبرا چه خویاری کن سپات الشريدة جحمو تماشاوان تلفزيون ورا سلا ورزي خو پیشکش دکم حسابات کاری ورا جی بتایبتی سرکردن دخوازم والله دما کم عرف شیروه بکو و جی چشتا کیفه بده
دوید برای هر چشتی آرمانجا گرتنا وشانا روش تیوی بگمان آستنگرنا آزادیا گلی کرده ای دموکراسیه ای انسانیه ای مرفعیه جلای ما و ته زانین و ته دیتن به دنکرنا گلی کرده ایریشکرنا کربونیه ایریشکرنا ناسنامه گلی کرده کرکرنا سیاست مدارن گلی کرده به هر آستا جیانه دا ندیتنا گلی کرد خوازن گلی کرد به دنگ بکن گلی کرد چانداوی زمانوی وی خود بکن براستی و گاوا مرف دلیرل و دیمنه دوی خالدا مرف دکاره و بین زمان جبو کو بری دا کرد هاتن کشتن کرد هاتن پس تادان کرن پس تو کوتک زور و زحمتی قتل بکرن کس بحثا ندکره و کس جی آگادار جی ند بویا لیرو مخابین herkes dizane kuruş TV buya çave gele kurt buya zamanı gele kurt buya çanda gele kurt buya helina siyaset medarın gele kurt ne gele kurt tane rojlata navina ev gelin kudrojlar navinda jiyan dibin birasti Roş TV televizyona vanaji yani Kurdan tenine Arabanacı Kurdan'a Türkan'a Farisana yani bir geçti ev gelin ku iro drojlata navidan dişin Roş TV tercümanı vane zamanı vane çanda vane u dide vani vane merv tkare ve به رنگی شروع بکه benim em geleki spas dike ji bo telefona ve bernameya me me denge ve bihîs piştgiriya ve ji bo piştgiriya taybetî spas dike roş baş spas dike xwedî derketina Roş TV bêguman divêt herkes jê derkeve silav û rêz serçava Belê temaşavan hêja em bahsa çûmaniyê dikir pêvajoya hatê jîn vê pêvajoyê de gelek tiştî me dîtin gelek zext me dîtin çûma ev zext û wisa bi vîya wayê derketin pêş çi dihate xwestin an jî bersa vê çûmaniyê Roş TV çi ye weşaneke çawa dike li ser wê dosyayeke me heye em niha wê dosyayê tîne ekranê me روش تیوی سترانا زمانکی کوهاتیه قدخکرن مافی نوی پرورده و وشانی هر دچه بر بتنبونه و دچه دبیجم. روش تیوی لچار پرچین کردستانی و حشتی و دو ولات اندن وشانی دکم. وشانین روش تیوی بزاراواین زمان کردی، کرمانجی، سورانی، هورمانی و زازاکی پیکتن. تلویزیون همه کوخواوکی تلویزیون روشلاتا ناوین بناو دکه نه تنی به کردی به زمان ترکی، آسوری، ارمنی و انگلیزی جی نوچه و برنامه رنگارنگ پیشکش دکه. لترکیه، سوری و ایران هیجی لهمبری زمان و چاندا کردی زخت و زورداری هنه. قدخکرن و آسیملاسیون دوام دکه. جبر وی که جبو پاراستنا چاند و زمان کردی روش تیوی خودی گرینگی یک مزنه. زمان کردی لهمبری ترکی، عربی و فارسی به تعلقه تنبونی را روبرویه. به کونشوپیا کروش تیوی دمشینه را اولبویه. و شان روش تیوی جی 24 ساعتان پیکتن. هر روش به کرمانجی، سورانی، دملی، آنگوزازاکی، ترکی و عربی نوچه تین آماده کرن. همو کردن لچار پارچین کردستان، قفقاسیا و اوروپای دیجین دربار جیانا روزانه سیاسی، آبوری چاندی و جواکی ده تین آگاهدار کرن و پرسگریکن وان تین نرخاندن. اف همو بخباتین روش تیویین برفره بالیکاریا گل تین پاراستن و بخباتا پروفیسیونل آکهدکارن چاپمنیین کرد ویت دوام کرن. روش تیوی پروفیسیونل آکهدکتی آرشیو برن چاپمنی خبات و قادروین خواه بنوچین جدی و گرینگ لکردستان و روجلات ناوین بویه سازیا رفرانسی. روش تیویج دسپیکا و شان خو حتا نها لاستنگین دولتا ترک وراستاد. دولتا ترک کجی اشکربون راستیان دترسج بوکو تلویزیون اما ورگردن سریل حمو هولدانان دام. حکومت AKP حتا نها جبو راوستاندن خبات روش تیویه 26 دوسیا پیشکشی دولتا دانیمارکا کر. لیبلش بر ادعاین پوچین دولت اف دوسیان هاتن قبول کرن. دوزگریه دانیمارکای د انجام هولدان دولت ترک، امریکا و هنج ولات یکیتی اروپایی د 31 تباغ 2010 ده دوزاگرتنی وکر. رونشتین دوزه د 15 تباغ ده دست پیکرن و د 14 قانون ده رونشتنا سیهمین پیک هات.
دادگه ده چله ده جی بریارا خوشکره کر و داخوازا ترکیه اش بو گرتنا روش تیویه رد کر. دادگه تنه جبر هن برنامه یان بجزای پریاندام. زختن لدیجی تلویزیون آمه نتنه لدانیمارکا لآلمانیا و بلچیکا جی پیکاتن. لآلمانیا ده حزیران 2008 ده دوز هات وکرن لبل دادگه روش تیوی مافدار دید. د 4 آذار 2010 ده پولیسین بلژیکا ایری شاین سر استودیو انمین بروکسلی همو تکنیکا مهات شکاندن هولدان کوشان ما وره آستن کرن. روش تیوی دوی ایریشه ده میلیونک و 200,000 اورو زیانا مادی دید لبل دی ساجی و شانین خواه بردوام کر. روش تیوی تاوی همو آستنگی زخت و زوردستیان بو وشان خواه راستیان دینه زمان و هولدان قرش این لدیجی کردستانیان راتخه برچعوان. Listujeme mevaneki meydine heye, havaleki mey rojn mevan nivîskar kakşar oramar leceme. Kakşar tu xêrat stujeme. Ez vê keş temaşavan me jî bêjim kakşar mevanê me bû. Belge filmek hebû li ser tabi ev bi giştîk beş tekoşina Kurdan, dîrok ev tekoşina Kurdan de cihên mehaba de. Ser wê ji salvegerê me bax me planeke wisa çêkir bû te. Lêv neçû serî me yoş basa televizyona xwe bikin. Belê. Her salê televizyona me wek televizyoneke netewî ew bîranînên dîrokê ku li Kurdistanê çê dibin bi bîr tîne van rojan ji çend roj berî niha heta sibe قرار وابکو او بیرانینا کمارا کردستان ده خبر نو چو برنامه این تایبتی دا جی بگیره 66 سال روش دا مزراندنا کمارا کردستان روش حالات کردستانه لی مخابن دیسا بکمپلو اکی که دست گلک دستی دهنه دخوازن وی دنگ کرداجی ببران لی از نزانم یعنی حتی نهاتی نگهشتنه آنجی نخوازن فام بکن چه دا گیرکرین کردستانه چه دولتین که مافی مروا فدای برجواندین خوین پروی سیاسی و اکونومی دیکن کو کرد د سردما تکنولوژی دا نکارن به تلویزیون بجین ما تیوی گرتن مدیا تیوی و بو گلک تلویزیون دن پشرا روش تیوی و نهاتو دبینه د جهانا مدیا کرده دا زیده ترجه 40 تلویزیون هنه یعنی دوی سردمی دا به تایبتی جه حرکت آزادی الباکور کردستانی یکمین جار د تاریخ کرده دا جه تکنیکی لدجی داگیرکرین کردستان سودستاند که اوجی دامزرندنا مد تیوی سال 1995 هنده بو و حتی روژا ای روژی مخابن منطق و منتالیتا داگیرکرین کردستان به تایبتی جه رایدارین کمارا ترک نخوازم یه راستی قبول بکن که دوی دنیا که او دخوازن بر به پیش و بچن کرداجی نیته که وصحه و یه پیش بکون و پیشی دکون نکارن دنگی کردا ببرن روش تیوی بگرتن دیسا تلویزیون اندن آلترناتیف edin پرن یک لپیکی تین Yani ev tişteki xoza gelek esaj bağlı xwe veke yani tabi mirov naxoza were girti yani ev tişteki dini tamam alternatif hene ve hebenji yani ev kevle şupi ve karib televizyon çebik yani rojdemevaniye kurt dikarib dahan televizyon birre ev xodi ve heziye li tabi girti televizyon ke bir rengi mirov teşine beli hakaret gelek beli hakaret jber ko ev sudwer girtin az teknoloji moderniya dünya ما في هندك ولات انجي پارزمینه که انجي نظام ولاتك ان ملتك سردستنی نیه همون ملتین دنیای چه ملتین کو دولت هنه چه ملتین کو به دولتن حقیوان هيا کو خودی تلویزیون ساتلایت انجي تلویزیون لوکال او هر وها تکنولوژیا کو دراگهاندنه دا دکاره استا روشنبیریا جواکی سیاسیا گل بر به جور به خودی تشتکی و هابن اف تشتکی پر سروشتیه و کرداجی جمیج دا خواستنه کو د قادر روزنامه‌گری دا پنگاو نوبا ویژن به تایبتی جی سال 1995 دا اف پیواژو جیانا کرده در باسی قناغه که نو و مدرن تر بو لی مثلا دوزا کردستانی مثلا برجواندین ولاتن کو به پیمان سیویر و لوزان کردستان گرنه 4 پارچه نخواستنه کو کرد جوی تکنولوژی جوی
pencere bu hişyarkirina gel istifade bikin. Lê dikarim viya bi cesaret bêjim ku li pey çêbûna televizyonên Kurdî bi taybetî jî Met TV sala 1995 û pê da şoreşa zihniyetê hişyariya netewî xwenaskirin û dîroka xwenaskirinê dê nava gelê Kurda li 4 parçên Kurdistanê dest pê kiriye û îro gehiştiya asta xwe ya herî bilind. Yani sinûrên معنویین کو د نوا کردا دا چه کربون به چبونا وان تلویزیونان ج کردستان رابون یعنی دجمنا چقاس حولدان چقاس خبات گرن بقاسی کو ترکا حولدان ایران و عراق و سوریه جی حول المهادان لی نکارین وی ری لبر کردا بگرن و ام دبینین کرد سال به سال دوی ری دا دوی شورشه دا کردا بگرن به پیش وده چن نها گلک تلویزیون کردا ل اروپا جی ل کردستان جی وشانه دیکن ایدی گرکه داگیرکرین کردستانه به تایبتی ترک بزانه بین کو کرد به تلویزیون نکارن بشین ایدی کردا عادت گیریه روش تیویه بگیرن اوی 10 تلویزیون دن وکن و گلک آلترناتیوی دن جهنه اما وقتا جی اشاره بکر دست بکده با آوائن غیر قانونی فداکرنا حق و مافکی مشروع جبو هندک پروتوکول آبوری سیاسی جهیرا دولتین کو ادعای وانیا دموکراسی پراو بقاسی خوارنا روژه همون ساعت همون روژه بحثا دموکراسی دکن براستی بمپیکرنا حقك يعني ماف جرك وصا ماف كرداية راجهاندني بمبي نكرنا يعني حقارتك جلك مازنه طبعا قلمشي في كي هشياره في هشياريه ده ان روبورتاجن ما هبنا غير حوالي ما ماده كربن السر في بي فاجي ام روبورتاج بين اكثر من روبورتاج بنيرن بفله تماشا بكن كلمه روجامي او قرارگو اترسات ستاندی جبوی وشانا روش تیوی ام شرمزات کن وگا کسکی کرد گول اوروپا دجی براستی روش تیوی دمالا محمیه دا چاوه میا گوه میا یعنی روش تیوی دا نبی او بریاره گول کردستان تینه کرن کس ناده شاندن بسایا روش تیوی ام واد بینن ام دیو بابه خود بینن ام انسانی پارچکری بینن او قرارگو وی ستلیت استاندی ام شرمزار تکن ام دبیجن بلا صبا ساعت لیکی ملت کرد وری بر دوی ستلیت جبوی ام پرودس بکن وی قرارها ام شرمزار تکن ملت ما و خورته کرد ام توازن گو دوی بیروها تساته قرارگو هاتی استاندن قاشی روش تیوی تبکیه خو نشان بده گازی ملت خو تفت کن دفي بيرو اوتر ساعت يرو ساعت كده بلا ملت وري تفلي ببج بو تبكي خو نشان بكي كون دزان روش تي في چاوي ما دنگي ما هر تشتي ما بيروش تي في چنابه يرو دفي دري بيرو اوتر ساعت ده ام توازن تف كلمه ورن و بقراره بحقوق وبعدالات شرمزار كان دنيا عالم زانيغو مجادله روش تي في دي مجادله راستا يا حقيقيه وقانوني olarak ما اف محكمه ما قزنش كر بلي تنيجي روبورتاجين ما هنا وانت ما شافاني ما لسه التلفزيون ما داخل طبيعي دوشان بيشام دبلتين بيشام مدام يفانا بوشين كشر ورمار هذول ما الاستوديو مام في بي واجي بيرا داخل كشر تماشاوان ماجي باسكر يعني دلدة تشكيل ما يعني دادگاه كي بريارك تا قال لك يخواستن تلفزيون بيرن بفير دادگاه اللي او بريار باوا كي بوزيتيف تمام ديس دوي بريار دا او كبو يعني جزايك هبو قلتنا جزاء جو كردان هبو روش تي في هبو اللي او داخوازا قرتنا روش تي في رشكرنا اكران روش تي في نهات بيكي كيفاشك شكر بوش كيفاشك افران دبو اف كيف تجود لبني رو بحثا اف چانوجن داوي بكي بله دزانه لپشت پرده بلکه پشت را اف سرانه آشکرا ببن گلک تشتین نهینی هنه ده چند روزن برده یان بیجن مهک نزیکی مهک برینها
ولات فرانسا قتل عام يعني جنوسايدا ارمنيا باوایک رسمی ناس کرد و هندک قانون قرآن جرادان دیار کردن و اف بو سبب کو دولت ترکیه به آوایکی گلک تند دولت فرانسا هم شرمزار بکه هم جی تهدید بکه که دوار عسکری و آبوری دا اوی وان بایکوت بکن دولت فرانسه دوی داویه دا به شیرت آنجی پشنیارا اندامندن یعنی یکیتی اروپای کت سریا دلداریا ترکیه لریا که دیگریا لهندک رین آلترناتیو دیگریا که جاره کدن دل ترکاش خورا بکره و او مثلا دادگاه کردن روش تیوی جرا بو هجتک که وی ریل خورا وکه که جاره کدن بکون تکلین سیاسی و بازرگانی و او ما ده تماشاوانان جدا دیار کردن با آوائک قانونی لگور قانون قرارن ولاتکی وکه دانمارک که ده پلی راگهاندنی دا ده ولاتن دنیای ده هر سال نمره یکی دستینه و ولاتن وکه ترکیه ده کهون پلی 56 وکه ایران ده کهون پلی 160 170 اف برگاره که هات بودانم برگاره جزای کردا به جان و دل قبول کردن که بو تنه چاوه کردانه گرتن روشتیوی نه گرتن یه صد قاطی و هفکاریه بکن جبر که حرکت که سیاسی آنجی تلویزیونه که بگل و گریدایی با چجرا راستی شکستی آنجی راستی تاریکرنه نایتن اگر جاهل گل و به سرکترشی او گله یعنی تلفونه که اوسا کد دروی سیستمی هیه یعنی تو سرمایه تونه نکو از بیجم گل یعنی پشکریه گله حقیقتا یعنی حقیقتا او گوتنه که راسته و ام چند سال در باس بویده ما او راستی دیتیه به کامپانی آنجی فستیوالن که ام چونه او گلک جیا مثلا کامپانین امضا کردن و هفکاری هنه هر تم وقتا او لوگو روش تیوی لشتان ده که دیدیتن تا دیدی 100 کس سکنی نکو تنه پره بدن با هفکاریا پشگیریا جه روش تیوی سال امبری جی فستیوالا سال 2011 دا جی ما افدید و روش تیوی یعنی به توان او هنده که پشگیریا حرکت که سیاسی دکه آنجی او فینانسه دکن ثابت بکو پشترا یعنی دادگاهی داشت ثابت بکو گل پشتگیریا و تلویزیونی دیگه و از باورم تلویزیون کرده آنجا حرکت این که پشت خو بدنه گل خو وکه وی کسی که پشت اول چیه که وکه چیه آگری به چیه زبروز با او چجرا راستی شکست نه گوته که گلکی خوش بیاد تعریفه که گلکی خوش بود لذی گوته تا داوی بپرسم گل را بری اوی کی تلفونه که مه عالی آتالم پارلمانتری پارتی چبل آلمانی سرخدا تلفونه مه برز عالی آتالم روش باش روش باش بله من خواستم دیگه من شو بیزنده وی پی واژه دست باز کنم گوته که هبه جبو روش تیوی جبو پشکی روش تیوی بله وقتی زانین دعوا دانمارکا کو دوزال همبری روش تیوی حتی بو بکرن نل گور دخوازیه ترکیه حتی بو انجام کرن ابو سببا تبی ترکیه دواری حقوقی دا هندا کر کدنامه هولدانی کو بشیوه ده کو سیاسی و دیپلوماسی کو به منتالیتا بازرگانی مروف کاری بیجی خورسانی روش تیوی دنگی بره ام دزانن کو ناوینا فرانسا و ترکیه سر مثلا قرقرنا ارمنیا تصریح کواتبو ساناتو و حکومت زارکوزی خواست کو بکه ناوینا وانا وک ناکوکی در کتبو اب وک فلسفتی از باور کم حکومت زارکوزی شی خواست کو نابرا خو و ترکیه خوش بکه اب سری کرده دا حتا تقاندن و همش بو هر دو آلیا بازرگانی سر گل کرد گوتی هر چقاندن و هونه ویکی قتلیان تنکرن برزالیا طبعا هونه بگوتن دوام گل کردن هونه ویکی پروتستو بکن
البته تشتي وك بارتيا تشاب وك بارلمانتري كو حسدي خو ام كرد امي تشتي مواري امي هاول بدن كو ديجي بي بروتست وبكن او بين بيراوان كو براستيجي اف هولدانا فرنسا چیزی علی آزادی چاپمنیه یا دموکراسی و دیوان وان کریتری وان خواه بود کوپنهاگن کریتری کوپنهاگن گوان جبوی کو یک به اندام یکیتی اروپا دانینا یعنی دیویژن مثلا دولت کلهمبری و کریتری اشته آزادی رامان آزادی چاپمنیه اونا به دولت کدا او نکارم ببن اندام یکیتی اروپا ایرو فرانسا بخوا دیجی واکری ترا احلال او کریا یک یاد دویجی گاوا کو دولتک بیجی امی از کسی کو قتلیام یعنی کرنا سویقرما همبری ارمنیا یا یهودیا انکار بکه دیرو کدا ایرو الهمبری گلکی گوتی کرکرن والهمبری زور ظلم تکرن الهمبری وی هلوس بگری حتی چاپمنیاوی دنگی وی ببره اب تزاتك اب ناكوكيه كو بله مخابن في ناكوكيه دجين ناكوكيشي قالك جاران دركتيه بيشا كردان ل بيستنا وك بيس كوني فيك بورتسو بكن كيف خوشيك تشيك لفيدري ام قالك سباس دكن جبو تليفون و برنامج ما جبو بيشكيريا و برزالي عطرا باش بله كاكشار قلت لنا انت داوين از تماشاوان مرز برنامج بگرم بله د اوروپا دا بتایبەت ئەو جێک و ئەم نەهالەیەن ئەو تەلەڤیزیۆن و لیسانسی تەلەڤیزیۆنی ساتەلیتên standin dengê gel protestokirin gelek muhîm e ez bangî gel dikem em dikarîn di van du rojan da di van demê Kurd da komane van saetên komane gel helwesta xwe nîşan bide û dikare biryara vê şirketê û wan welatên ku li pişt vê komployê hene biguherîne hêvîdarim Kurd bêtir ji salên berê bêtir ji rojên berê ji bo ku dengê Kurdan neyê birîn ev pencere neyê reşkirin di qadên xebat û bilindkirina dengê xwe da bin. تماشاوان نجام برنامه خلوه داری بدایی بکن تا وشان ما طایبت بردوام بکه هم به زمان ترکیم به زمان کردی امی الکترانی وبن ده تمامی روزی ده می و مجاره تا مجاره اصلا کرنا وشان تلویزیون همه امی با خوان به میوانی خوره ام جبو تماشا کرنا و سپاس دکن و دبیشت خوشی ده ببینن جبوکو مافی وی راگهاندنی نی آستن جبوکو بسر کمکوژیان دا نی گرتن جبوکو دنگ آزادی آشیدی و دموکراسی نی بری لروش تیوی خودی درکن روژامه دنگی کردستان دنگی دنیایی دنگی سربستی